Boss Kevin. Hola guys, okay, kita nak tengok satu raincoat daripada Starfield Knight. Okay, raincoat yang menarik, original Starfield Knight. Okay, dengan baju, dengan seluar satu set, dapat dengan bag sekali. Okay, kain yang tebal, okay, dan selesa. Dan reflektor dia tak lokal lah. Okay, reflektor penuh. Okay, belakang pun reflektor. Dan sizing pun besar. Okay, seluar tebal. Okay, ada satu reflektor kat sini. Okay. And kalau anda tengok dia punya velcro yang berkualiti baik guys. Okay, velcro macam ni memang betul-betul dia solid punya lah, kira bermutu punya lah. Okay, and okay, dia ada hoodie. Okay, kalau nak pakai hoodie lepas tu pakai helmet pun boleh. Kalau tak nak, anda boleh tanggal hoodie juga. Okay, okay, color menarik apa yang ada? Color menarik ini dia. Satu yang saya pakai, lagi satu kalau orang yang cari hitam, inilah jawabnya. Hitam pun ready stock. Okay, sizing okay, sizing dari S hingga kalau tak salah 6XL. Okay, size besar pun ada. Okay, quite menarik, quite interesting guys. Okay, quite interesting. Okay, saya tak tahu, selepas saya pakai saya boleh rasa dia punya ni. Tapi ada yang tanya kenapa ada hari tu cakap Volkswagen, hari ni cakap Starfield, hari ni cakap Motorwolf. Okay, kita bagi pilihan. Anda datang cuba mana satu yang selesa dan ngam dengan anda boleh beli. Alright, itu saja saya Boss Kevin. Ciao.